Alhamdulillah jadi oge aing kawin jeung si email walaupun banget aing burik. Sabar hayang gerak kita ketumpakan. Bebek Jaya nggak datang. Wih, ada ngelayat ke mana sih ya? Pakai sarung deh. Ini pas keluar ke Sundatan wae, Aisyah. Syirik mulai syirik. Sirik gila aja jelema gantengnya diomongkeun wae emang kade sia. Aing rek kawin si Arki lu moal. Hah? Aing rek kawin si Arki lu moal. Non bos? Oh aing nanya sih arek ngelayat ke mana? Kumaha sia ge bilatung cau. Yang penting aing kawin wok. Jeung email. Ih, siapa torek diajak ngobrol teh kerasa cicing. Sia nu torek mah dasar bilatung angka. Waalaikumsalam. Kebetulan si Ahmad datang, aing rek kawin ya. Ayo tuh sih urang ngabesan mau cau atuh ke sia teh jeung panci bolong tuh. Ya elok laku sia kawin jeung embe meureun. Gandengna sih ulah loba omong. Kemana bos sia nin? Sia lagi punung gegara digalakan ku sia. Santai naon dong di bawah. Itu anak embe, panci bolong, baskom bolong, gidin bolong. Bos, ngobrol atuh lah cari cing wae. Ayo mangkat rek ngelayat dah, geus sembarang manten. Eta tadi jeung dia tanu kudu di lorek. Babanten bukan buruk meureun je mah. Sah. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak rek nanya kapan akan awewe nyesel teu nikah jeung si Cungring. Alhamdulillah Pak, nyesel saeutik. Pin geus jodohna. Email kawin jeung Acungkring. Sanajan banget Acungkring kos ori sawah Pak, tapi email narima apa adanya kok Pak. Akhirnya Cungkring jadi oge kawin mah. Akhirnya bisa blaem. Aduh, saya nelpon ya. Itulah. Halo Cayang. Alhamdulillah guys nyampe di Kampung Lebay. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Kampung Lebay menikmat. Perubahan pisan. Indah jeung sejuk. Gak satahun tuh balik-balik merantau. Rasanya menik kangen pisan. Kangen kasih Enin. Pokoknya mah kangen lah. Bebaturan di Kampung Lebay. Aduh, para rete mending nyanyi wae ge. Wow, abi dari kerdiuk. Nyempit aing. Tapi henteu. Basah. Sendiri ini. Dibuktikan ku aing si Cungkring, emang si Cungkring doang kan bisa kawin. Gerah banget sis. Mereka jero-jero Aing manis sendirian aja nih, boleh temenin gak? Ya boleh banget silahkan. Apa sih yang nggak buat kamu Mau yang tengah? Apa mau yang bawah? Wow, langsung ngerespon. Ajen tau muluk neng yang bibir neng. Boleh banget kok Wah. Apa demi Hei, dasar lelaki pak boy boga alam. Diberi kenikmatan,
cungkring doang boga awewe. Hai manis. Kenaon sorangan wae? Kesian di lebok kelong. Hai juga cowok ganteng. Anjir. Aing disebut lalaki goreng patut. Wah, kudu diberi pantun dia mah. Neng, dengekon. Buah cangkudu, buah kecemek. I love you, demek. I love you too sayang. Astagfirullahaladzim Gusti. Sayang, Gimana yang bidadari, cium aku dong. jari-jarian. Cium aku dong.